Knjiga Postanka, poglavlje 24. Izak i Ribeka. A bio je Abraham star i vremešan, i Gospod bijaše Abrahama blagoslovio u svemu. Tada reče Abraham slugi svojemu, najstarijemu u kući svojoj, koji je upravljao cijelim imanjem njegovim, metni ruku svoju pod bedro moje. Hoću naime da te zakunem Gospodom, Bogom neba i zemlje, da nećeš uzeti sinu mojemu žene između kćeri Kananaca, među kojima prebivam. Ne, već otidi u domovinu moju i u rod moj i tamo uzmi ženu za sina mojega Izaka. A sluga mu odgovori, a ako žena ne htjedne poći s menom u ovu zemlju? Hoću li tada opet povesti sina tvojega natrag u zemlju, iz koje si izišao? Abraham mu reče, pazi, da tamo natrag ne povedeš sina mojega. Gospod, Bog neba, koji me je odveo iz kuće oca mojega i iz domovine moje, i koji mi je govorio i napokon mi obećao, potomstvu tvojemu daću zemlju ovu, on će poslati anđela svojega pred tobom, da dovedeš odanle ženu sinu mojemu. Ako li žena ne htjedne poći s tobom, onda tebe ne veže ova zakletva, i nipošto ne smiješ tamo natrag odvesti sina mojega. Tada metnu sluga ruku svoju pod bedro Abrahamu, gospodaru svojemu, i zakle mu se. Potom uze sluga 10 deva gospodara svojega i svakovrsne dragocenosti gospodara svojega sa sobom na put, podiže se i ode u Mezopotamiju, u grad Nahorov. Izvan grada kod jednog studenca pusti deve da poliježu. Bilo je podvečer, u doba, kad izlaze žene da nose vodu. Tada se on pomoli, Gospode, Bože Abrahama, gospodara mojega, daj mi sreću danas i iskaži milost Abrahamu, gospodaru mojemu. Evo, ja stojim ovdje na izvoru, i kćeri stanovnika ovoga grada izlaze da zahvataju vode. Ako sad djevojka, kojoj reknem, nagni krčak svoj, da se napijem, ona odgovori, napij se. Pa i deve ću ti napojiti, onda je to ona, koju si odredio za Izaka slugu svojega, i potom ću spoznati, da si iskazao milost gospodaru mojemu. Još on nije bio svršio svoje molitve, i gle, Ribeka kći Betuelova, sina Milk, žene Abrahamova brata Nahora, dođe s krčagom svojim na ramenu. Djevojka je bila veoma lijepa, djevica, koju još muž nije bio spoznao. Ona siđe k izvoru, napuni krčak svoj i dođe opet gore. Tada sluga pritrča k njoj i reče, daj mi da se napijem malo vode iz krčaga tvojega. Ona odgovori, napij se, gospodaru. I brže spusti krčak svoj na ruku i dade mu da se napije. Kad ga napođi, reče, i devama ću tvojim naliti neka se napiju. I brže izli krčak svoj u korito, otrča opet na studenac da zahvati vode i nali svima devama njegovim. A čovjek je šuteći promatrao da vidi je li Gospod dao sreću putu njegovu ili ne. Kad se deve napiše, uze čovjek naušnice, pola šekela teške, i 2 narukvice za ruke njezine, 10 šekela zlata teške. I upita, kaži mi čija si kći. Ima li u kući oca tvojega mjesta za nas da prenoćimo? Ona mu odgovori, kći sam Betuelova, sina Milk, kojega ona rodi Nahoru. I nastavi dalje, slame i piće imamo mnogo, i mjesta da se prenoći. Tada se nakloni čovjek, baci se ničice pred Gospodom. I reče, blagoslovljen neka je Gospod, Bog Abrahama, gospodara mojega, koji ne uskrati milosti i vjernosti svoje gospodaru mojemu. A mene Gospod pravim putom dovede u kuću rodbine gospodara mojega. A djevojka otrča i pripovjedi u kući matere svoje, što joj se dogodi. A Ribeka je imala brata po imenu Labena. Leban pohitje van k čovjeku na izvor. Kad je on naime bio vidio naušnice i na rukama sestre svoje narukvice i čuo riječi sestre svoje, tako mi reče čovjek, pođe k čovjeku, koji je još jednako stajao kod deva na izvoru. On reče, hodi, blagoslovljeni od Gospoda. Što stojiš tu vani, kad sam pospremio već kuću i mjesto načinio za deve? Tada čovjek pođe u kuću, a onaj rastovari deve, donese slame i piće za deve i vode, da operu sebi noge oni ljudi, što su bili s njim. A kad postavi pred njega da jede, reče on, ne jedem prije,
dok ne kažem stvar svoju. Laban zamoli, govori. Tada on uze govoriti, ja sam sluga Abrahamov. Gospod je veoma blagoslovio gospodara mojega, tako da je došao do velikog blagostanja. Dao mu je ovaca i goveda, srebra i zlata, sluga i sluškinja magaraca i deva. Sara, žena gospodara mojega, rodila je u starosti svojoj gospodaru mojemu sina, njemu je predao sve svoje imanje. A mene zakle gospodar moj ovako, da nijesi uzeo sinu mojemu žene od kćeri Kananaca, među kojima prebivam. Nego otidi u kuću oca mojega i k rodbini mojoj i uzmi tamo ženu za sina mojega. Ja odgovorih gospodaru svojemu, a što, ako žena ne htjedne poći sa mnom? On mi tada reče, Gospod, pred čijim sam licem hodio, poslaše anđela svojega s tobom i daće sreću putu tvojemu, i ti ćeš dovesti ženu sinu mojemu iz rodbine moje i iz kuće oca mojega. A nećete vezati za dana zakletva, ako dođeš k rodbini mojoj, pa ti je ne dadnu, tada te neće vezati za dana zakletva. Tako dođo danas k izvoru i pomolih se, Gospode, Bože Abrahama, gospodara mojega, ako bi ipak htio dati sreću putu, na kojemu se nalazim. Evo, ja stojim na izvoru, i ako mi djevojka, što izađe da donese vode, ako joj reknem, daj mi da se napijem malo vode iz krčaga tvojega. Odgovori tada, napij se samo, pa i devama ću tvojim naliti vode, onda je to žena, koju je odredio Gospod sinu gospodara mojega. Još nije sam bio izgovorio, i gle, izađe Ribeka s krčagom na ramenu, i ona siđe k izvoru i zahvati. Ja je zamolih, daj mi da se napijem. Ona odmah spusti dolje krčak svoj i reče, napij se, pa i deve ću tvoje napojiti. I ja se napih, a ona napođi i deve. Onda je upitah, čija si kći? Ona odgovori, kći sam Betuela, sina Nahora, kojega mu rodi Milka. Na to joj ja objesih naušnice i metnuh joj narukvice na ruke. Tada se ja naklonih, bacih se ničice pred Gospodom i blagoslivljah Gospoda, Boga Abrahama, gospodara mojega, koji me vodio pravim putom, da dobijem kćer rođaka gospodara svojega za sina njegova. Ako hoćete dakle iskazati milost i vjernost gospodaru mojemu, kažite mi, ako li nećete, kažite mi i to, da se okrenem nadesno ili nalijevo. Tada odgovoriše Laban i Betuel i rekoše, od Gospoda to dolazi, mi ti ne možemo reci ni da ni ne. Eto, Ribeka je pred tobom, uzmi je pa idi, da bude žena sinu gospodara tvojega, kao što je odredio Gospod. A kad je čuo sluga Abrahamov pristanak njihov, baci se ničice pred Gospodom sve do zemlje. Potom izvadi sluga stvari srebrne i zlatne i haljine, i darova ih Rebeki, i bratu njezinu i materi njezinoj darova dragocjene stvari. Onda su jeli i Pajlaj, oni pratioci njegovi, i prenoćiše ondje. Kad ustadoše ujutro, reče on, pustite me da idem gospodaru svojemu. Brat njezin i mati njezina odgovoriše, neka ostane djevojka kod nas još koje vrijeme, barem 10 dana, pa onda može ići. A on im reče, ne zaustavljajte me, jer Gospod je dao sreća putu mojemu. Pustite me da idem i da se vratim gospodaru svojemu. Oni odgovoriše, da pozovemo djevojku i nju da upitamo. I pozvaše Rebeku i upitaše je, hoćeš li idi s ovim čovjekom? Ona odgovori, hoću. Tada pustiše sestru svoju Rebeku s dojkinjom njezinom i slugu Abrahamova s ljudima njegovim da idu. Blagosloviše Rebeku i rekoše joj, sestro draga, budi mati nebrojenim tisućama, i potomci